Hello guys, welcome back. I'm so excited for today's video. It's going to be a short video but an important one. I'm telling you, this video will go straight to parents, moms, dads, aunts, uncles. For those who, or some of you are raising your own kids or raising your family, friends, kids. So I want to share some of the tips that I use on my kids. It's a must with my kids. I call it a must for me to teach them these 4 things from the time they are born to at least 5 years old. They must know these 4 things. So stick with me, keep watching, and you will learn these 4 things. The first thing I'm going to talk about is conversation. Having a conversation with your child, your kid, especially under 5 years old. I know some of you moms or parents, some they don't care and they don't take it that important, but for me, I find it the very important key for my kids to especially start speaking at an early age. Some of you who know my kid, you know, they talk at an early age. One of the key that I use is that having a conversation with them. It doesn't matter if they talk or if they talk back to you or if they are few months old or they are 1 year old, but have those conversations. Don't waste your time. Have conversation with them. Talk to them. Tell them how your day is going on. Tell them what you're thinking. Ask them what they're thinking. Eh? I did. You did? Yeah. Oh. Now what do you want? To make a video with mommy. You want to make a video with mommy? Yeah. Oh, I will have to change your clothes. You put some comma over here. You want to change and do a video with mommy? Yeah. Okay, go bring your clothes in the other room. And daddy too. Yeah. Oh, I go get. Okay. Okay, go get it. You see, this is my youngest. She wants to do a video with me, and you clearly heard what she said. She wants to make a video with me, and she's talking back. She's 2 years old, and it doesn't mean that they have to talk properly to have those conversations with you, but make sure you talk to them and give some time to your kids. Communicate with them, talk to them, ask them questions, have them talk back to you. With my babies, I would say 2 months, 3 months, they can already see you and communicate back to you. So it doesn't mean that you have to wait for them to start talking clearly for you to have a conversation with them. Talk to them, ask them how they're doing, ask them what they're thinking, tell them how your day is going, tell them where you went, tell them your plans. Like, I'm thinking to do this, you know what, I'm thinking about this could be fun if we do this, how about we do this? And you communicate with them. That would develop their mind of communicating with you and talking to you, and they will learn to talk back to you and to express themselves by having those conversations. For those who know my kids, you know how well my youngest can communicate. Like, she can have a conversation with you and you will think she's like 5 years old, and she's only 2 right now. So I encourage you parents. Yeah, that's you. I'm talking about you. I'm 2. You are 2. Yeah, you can write. Keep writing, okay? Don't make noise, okay? Okay. So that's her. She heard me talking about her. She was like, oh, that's me. So you need to teach them at a young age and communicate. That's the conversation. That's the first thing I said on my list. A, B, C, D, E, F, G,
HijkLMNOP. The second thing that I teach my kids, I try to develop their intellectual capacity. What I call intellectual capacity is to teach them like ABCs, numbers, colors, shapes, those first words, and other things you think your child needs to learn to get smart, to be intellectual, smart, and to have that capacity high level. And with that being said, it's the same with the conversation. It's not just teaching them ABCs, but it's to be consistent. If you will watch my other video that I did on how much time to spend on teaching your kids, 30 minutes per day will be enough for a child. For you start at an early age, 6 months, they know their ABCs, they can know the song. You sing for them A B C Z E F G A. That one you sing for them the ABCs. You teach them colors, you teach them shapes, like make them smart at an early age. Do your best. 30 minutes per day is it's easy for everybody. So please parents, try this and you will see the result of you spending a time with your kids. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. That I teach my kids, that I think every parent should do: teach your kids your belief. The belief is like your religion, what you believe in. I'm a Christian, I'm a pastor's wife, so I make sure you teach your kids your belief. So when they grow up, they have your belief and they believe in the same thing that you parents believe in. When they are babies, you start playing songs for them, Christian songs, like for me, Christian songs, telling them Christian Bible stories, take them to church. Like whenever we are home, teach them those good manners from the Bible, good examples from the Bible, talk about God, and using some of the examples for kids. You're like, oh, God doesn't love this if you do this, God doesn't tolerate that, God doesn't love kids who fight, God doesn't love kids who don't obey to their parents. So I'll tell them about Jesus, how Jesus died, how he rose again, all the miracles that Jesus did, and just teaching them about your belief will give them a good start on life outside your home. So they will have that belief. Some of the school, they don't teach them about God, they don't teach them about the belief. Thank God my kids go to a Christian school. They learn about God. They have those Bible verses every week to memorize and to recite at school. But if they are not learning that, or they are not in school yet, I encourage you as parents to teach them your belief. Whatever you believe in, try to teach it to your kids at an early age. Now is the time when they are under 5 years to learn before they go to school, before they go out there. That will help them and they will remember that. It will be stuck in their head. So do that and you will see that it will be helpful to your kids and to you. I love to eat apples and banana. I love to eat apples and banana. Dun, dun. Last thing, which I think should be the first on the list, but I made it the last so I can talk more about it, is to ensure your kids' physical growth. Physical growth is to raise them to be healthy and physically healthy and well. So what I mean is to have your child fed
like from the time they are born, make sure you are feeding your kid the right amount or the right way. Whenever they are hungry, they need food, feed them, dress them well. Do your best for your child to stay healthy as possible. What? Go check Neza, even in Dani's room. Try to be careful with their allergies. If your kid is a picky eater like mine, some of mine, you know who, I don't want to mention the name so she won't come for me. It's a she. So she's a picky eater. She will be like, I don't want to eat this, I don't want to do this. But parents, you are the one deciding. So try to find something that works for your family. Find food that works for your family and healthy ones. You can do restaurant here and there if you can, but focus on having them physically healthy as possible as you can. Because if kids stay healthy and they are doing well, it will be an easy job on you as a parent to take care of them. Go to all their doctor's appointments, be up to date with their vaccines, and if they are on medication, make sure you are giving them the right amount of medication they're prescribed. So yeah, I think that will be it. Those 4 things have been working for me. I teach them, I have them conversation with them, I teach them to be smart at their intellectual level. I teach them ABCs, numbers, shapes, and other things related. And I teach them my belief, and I teach them, I make sure they are healthy, physical healthy. So that's it, my friend. And I'll just summarize in my language. My kids, they call it mommy's language. So I will summarize a little bit in Kinyarwanda so some of my friends can hear what I said. Okay, murakoze cyane kuba mugarutse kuri channel yanjye. Mbere yuko dukomeza, abataragira subscribe mukanda ako kantu k'umutuku akazogera mugire subscribe nako kazogera mukandeho kugira ngo muzajye mukurikirana ama video yose ngenda nshiraho. Uno munsi nashatse kubigisha cyangwa kubasangiza ibintu bine nkora nigisha abana banjye bakiri bato. Byibura umubebe kugeza ku myaka 5 ukamwigisha ku buryo ibyo bintu bizamufasha mu buzima na nyuma yaho amaze gukura. Ikintu cya mbere nkora ni ukuganira n'umwana. Ababyeyi b'iwacu benshi ntago bakunda kuganira n'abana. Usanga umubyeyi ari muri gahunda ze, umwana ari gukina wenyine. Nubwo umwana ari gukina, nubwo ari umutoya ataranavuga, ni itegeko, ni ngombwa, ngewe narabigerageje kubanje, ni ngombwa kuganira n'umwana, ukamuganiza nk'uganiza umuntu mukuru, utamukinisha bimwe by'iwacu ufata amatama cute ugashaka kumukinisha. Biriya ntago ari byo, ahubwo ganiriza umwana, muganize nk'umuntu mukuru. Bakeya mu babyeyi muzi abana banjye, nagana n'umwana ukamuganiza nk'umuntu mukuru. Niba ari ibiganiro ibyo utekereza ukamubwira ati uzi n'ibindi ndi gutekereza kimwe, uzi n'ibindi twakoze gutya, nitukora gutya wowe utekereza gute, ubibona gute. Nyine ukaganiriza umwana nk'umuntu mukuru, nawe bimutera gukura yumva afite responsibility, yitwara nk'umuntu mukuru, kandi bigatuma yiga neza akajya anafata n'ibyo muvugana. Nyine hari ibiganiro uhitamo byo kuvugana nawe byo kuri ku rwego rwiwe bitamurenze mu myaka. Mu magambo ukoresha amagambo amworoheye, ariko mukaganira cyane. Icya kabiri ni ukwigisha umwana ubwenge. Kumwigisha ubwenge rero ni ukumwigisha gusoma za ABC, biriya inyuguti ukazimwigisha, ukamwigisha imibare, ukamwigisha shapes ni iki, ibi sinzi uko nabyita. Ukamwigisha, ukamwigisha amagambo mashasha, ibintu mbese bidevelopa, bikuza ubwenge bwiwe, bigatuma umwana akura mu bwenge. Yaba tuvuga ngo akura mu gihagararo, agakura no mu bwenge. So umwana agakura mu bwenge. Icyo ni ikintu cya kabiri
iminota 30 narababwiye. Nimurebe yindi video nakoze murebe ukuntu umwana wanjye w'imyaka 2 abazi ibyo bintu byose, ama ABC, ama colors n'ibindi, afite imyaka 2 gusa. Ikintu gusa ukora ni iminota 30. Kandi ababyeyi benshi mufite umwanya, n'abakora mukora akazi keza, muri ababyeyi beza. Ni akazi katoroshe ndabizi ku bana n'ababyeyi, ariko umubyeyi uvuye ku kazi nubwo waba urushe cyangwa wirirwa mu rugo, ujye ugerageza iminota 30 yonyine kwigisha umwana. Ufate iminota 30, ureke telefone, mureke televiziyo abazireba, mureke izindi gahunda, mwicare gusa mutuje, umwigishe izo nyuguti, umwigishe n'ibindi byo gusoma bijyanye no kwiga, bizatuma akura ari umunyabwenge. Icya gatatu, kwigisha umwana imyizerere yawe, imyizerere y'ababyeyi cyangwa imyizerere y'umuryango. Ni ukuvuga niba mwizeye mu kintu runaka, urigisha umwana. Ngewe ku muryango wanjye nivuze twizera Imana, turi abakristo. So mu byo nkora byose nigisha umwana ibijyanye no kuba umukristo. Nkamubwira, nkamwigisha Imana, twizeye Imana, mwigisha ibya Yesu, nkamwigisha niba akoze nk'akantu nkamubwira, oh Imana ntabwo ikunda ibi, ukoze bino Imana yabishima, Imana yagukunda kurushaho, wumviye ababyeyi. Mbese ukagenda winjizamo utuntu umwigisha imyizerere yawe, kubera ko hari abana batoya usanga bakiri bato cyangwa bagiye ku mashuri kuva ku myaka 5, cyane hano ndi bajya ku mashuri ku myaka 5. Utamujyanye muri prive aho bavuga Imana, bajya ku mashuri ya leta. Usanga amashuri ya leta kenshi ntago bavuga Imana cyane, cyangwa bige ngo religion. Muri Afrika bariga religion, ariko hano ntabyo biga. Noneho bisaba kumwigisha anasohotse hanze cyangwa anakomeje kwiga, akaba afite ya myizerere ababyeyi bamubwiye, n'uburyo yitwara, akizera Imana, akizera Yesu. Niba ari indirimbo umwereka, ukamwereka indirimbo z'abana z'Imana, ukamwereka imigani yo muri Bibiliya, ukamuganiriza nyine mu buryo amenya imyizerere yanyu. Ikintu cya 4 ari nacyo cya nyuma, cyakagombye kuba icya mbere urebye, ariko nashatse kukivugaho nyuma, ni ugukuza umwana mu gihagararo cyangwa kumurera, icyo twita kurera. Abantu b'iwacu cyane abirabura, abanyafrika b'iwacu, usanga iyo bavuze kurera umwana ari icyo kintu kimwe gusa bareba. Akumva gusa kurera umwana namugaburira, akamwambika, akamwoza, umwana akaba atari kurira, umwana akaba ahaze, akumva niko kurera umwana. Ntabwo ari byo byonyine, ugomba gukurikiza ibi byose twavuze mbere. Ariko noneho tubivuze ibi ngibi, umubyeyi wese ugomba kurera umwana wawe neza, agakura neza, agasa neza. Niba ari abakobwa ukora imisatsi, niba ari umuhungu uramwogoshesha, niba ari imyambarire umwambike neza mu bushobozi bwawe, uko ushoboye ukora ibishoboka byose. Umwana ntaba ari aho ngaho ari kurira buri mwanya, umwana asonze, bishoboka ko wamuha ibiryo. Ni ukuvuga umubyeyi mwiza ukita ku mwana, ukamenya igihe ashonje, ukamenya igihe akeneye koga, ukamenya igihe akeneye guhindura. Cyane muri iyo myaka 5 biragufasha. Iyo umwana agumye ari muzima, asa neza, ahaze, adashonje, umwana aguma, birakorohera wowe nk'umubyeyi kumurera. Ikindi, ukamenya umwana amarandevu afite kwa muganga, niba ari umwana afite uburwayi runaka, amavaccine ari abana bagomba guterwa, byose ukabikurikiza kugira ngo umwana wawe agumane amagara meza, agume afite sante nziza. Bityo birakorohera nk'umubyeyi kumurera. Ndumva ari ibyo ngibyo byose mbivuze mu magambo 4. Ikintu cya mbere ni ukugira ibiganiro n'umwana wawe, ukamenya icyo umwana atekereza, ukamenya icyo umwana icyo umubwira, ukamubwira ibyo utekereza, ukamubwira gahunda zawe, nakakubwira iziwe. Akura ari open, niko nabyita. Akura ari open, akakubwira icyo atekereza cyose, nawe ukamubwira ibyo utekereza. Bityo mugirana ubushuti bwiza nk'umubyeyi n'umwana. Icya kabiri, nk'uko nabivuze, ni ubwenge. Ukamwigisha iyo minota 30 ntabwo yakunanira. Wakora ibishoboka byose ukabona iyo minota 30 ku munsi. Ibyo wamwigishije uyu munsi, ejo ukabisubiramo. Iyo mwize uyu munsi, ejo mugasubiramo, mukiga. Umwana ntabwo yiga umunsi umwe gusa, urabisubiramo, mara nk'amezi angahe uri kubisubiramo kugira ngo abimenye. Uzabona inyungu zabyo
nubikomeza umwigisha umusubiriramo uzatangazwa n'ubwenge umwana azagira. Nuwigisha umwana wawe imyizerere yawe azakura yizi, nubwo yasaza ni kantu yiga akiri muto akajya yibuka akavuga ati oh mama yanyigishije iki, cyangwa uncle cyangwa papa, akamenya ngo grandma yanyigishije iki. Ibyo bizamugumamo kandi azaguma byibuka, nubwo yajya mu mashuri, nubwo yajya mu zindi nsengero, nubwo yajya mu yindi myizerere, ariko bya bindi wamwigishije kare bizakomeza. Murakoze cyane gukurikirana video yose no kwitanga mugafata umwanya wanyu wo gukurikirana izo nyigisho. Mushigikire mukora subscribe nkuko nabibasabye, mukora subscribe, mu sharing, musangize video ku bandi ba mama cyangwa n'abandi bafite kwiga izi nyigisho, abateganya kuba ba mama, bari aba mama already, hari n'aba mama basanzwe bafite abana ariko batakora izo nshingano nkuko zikwiriye. So twishiremo imbaraga, twishiremo akabaraga. Kurera abana ntago byoroshe, cyane cyane kurera abana ku babyeyi baba mu tuzi. Ngewe nkorera mu rugo niko nabyita, ngewe ndera abana gusa, niko kazi nkora. Ariko ku muntu ugira kandi kazi ndabizi muba murushe, utaha urushe. Bamwe abana birirwa mu madeke, abandi bakirirwa bari kumwe n'abandi mu rugo, ya mubyeyi ataha ugataha unaniwe, ariko ufata akanya gatoya iminota 30 gusa wite ku mwana, umukuze. Umwana ntakuze igihagararo gusa, umwana ntarya ibyo ashaka gusa, umwana ntagire ibiganiro bidakwiriye n'abandi bantu bitari ngombwa. So make sure ko umuba hafi, umwana yige neza, akure ubwonko bwiwe bwinjiza ibintu by'ingenzi, ibintu bitari ingenzi byose bimurinde, kugira ngo akure neza kandi akurane ubwenge. Murakoze cyane, tuzongera ubutaha. That will be it for today. God bless you for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.